Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kisantali ki kanhon West Khasi Hills District bakanthop kumyaka West Khasi Student Union, Western Youth Federation, Meghalaya Youth Federation, Central Body, lembar ka United Hinyaw Trap Movement Nostan Circle, kila aipor bahapo uni ubanay risa arajar arpulay, katanat baday ped, kadiban weng no yo way unong tre bahajila uba tre hapo ka MEPDCL Nostan Division. Lem kumta lada JIA katanat baday ped kan shim ya kajingkit clear. Haka arpuay tarek ubanay ba sipaw arhajar arpulay. Kila dia ban ayru ya kajing tho siya director katnan MEPDCL. Yak bala ay por uban le AA Henry haduk menta la arbanay. Amsyam lapat le AA halor kani kabenta. Lapan pawru ba kajing ujor yu tayo nong tray barjala kade halor bun ki AKA ba ki patba ki bahap apo ka nong Stern Division ki mat jing Haka ba yade ba ki benta ki bahap apo kani katanan. Haka bala ong ba utayo nong tray barjala. Ubaday tang uchokidar la kamya la di nakabaong ba ubat ya ar lai tadi ki kam kabala pilingo ikipat ba baru ba buru ika kali jong uban IY siya katanan MEPDCL claim ka trading license bat kiway. Shu alor kani kabenta kisan kan huan seng kilalit ruban ay ka jing tho siya Deputy Commissioner ka West Khasi Hills minha ka arpu pratrik uban ay bakat way arajar arpu lai man petlam yang ni ka kam henry amsyam na tip kani ka kam kalapoy siya Henry ka kabas ngopen rem bat dawa kalong ba katnat boarding kamsim la lei hakabay de kani ka benta kabapin pawi ka jing iben ya ka dong ka than hi bro ka way kila ong ba haduk menta la yo jing tip ka batik na ba ute unong tre udang tre ki ju ki kam bat ki dan ru ki saki satar ya ka ka baula le ha ka te ka office ka bapin long ru i ki pat ba bakinam sngoten nat ya ka te ka jing le ka jong u Kidan ro kinong tre ha kani katanat ya kabakum ki kanhun seng kim kwa ban pen pau kurteng kim sngo tanat bat ki ut ki nam ha ki babun ki bentaling ba ka jingdan utay ubar jela kajing komplain persya ya kajing ujur persya ya way nong tre jong ka MEPDCL apo nong Stern Division ngisngo ban ay hangne ya ka deadline kaba nagaliang jong director jong ka MPDCL Shillong kaba ngilaay hau ya gane ka jitho complain nadu arpui 3 August arjar apply Henry hadu menta la arbanai pura tam arsi laisni kaba syempat lale AA halor gane ka benta bat kata kalong ka jing complain jung iya way na padeng kita ginong troy balatip tau tuntun badai barjala kadai halor bon ki agi ba ki pajba jung West Khasi Hills District ki bahapa po ka Stern Division ki matjing ha ka bay day ki benta ki bahapa po kani katanan ka way na padeng kita kalong ba une unong troy ubat ya kumba arlay tili ki kam ki ba lapen lengok ya ginong nong jogo West Khasi bro kawai uang hana ba uday kumustur gipar uday chokidar uday ru driver ubaburu ya kakali ban IY hakate ka tranat office te halo mane kajing complain na kali ajungi ngila up sikato namar ba director ula kularengi bu unsim kya gene ka kam hendrai hadu menta umpan sem lale kani ka panpaw ya kajing iben ya kadong athan jungi ya ka West Khasi Hills District hibro ka way ka bahaba po ka nong Stern Division halor kajing le jong kini ki he jong kani katanat boarding ha Deputy Commissioner manha ka arbu pratrik September arhajar pulai ban pedlem ya kani ka kam hendrai ngimtip ya kani ka kam kala poi sai ngai kublei UBC ru lada ula simkhia kani ka kam hendrai ka ka bangis ngoban ban penrem dan ke ke bangis ngoban dawa kalong ba ya tanat boarding ba kamsyam lale ha ka bani bani bata ngidap da ka jing sngo bitar ka ju kapor bat ngibet power ka jing sngoram ka ju kapor ba ilasu iben lani lasu le bom patiaw bom sunyaw ya ka jing dawa jong ki ba ka West Khasi Hills berkoi ngi kum kisang balang sandali kisang balang ngim semla ya khontang na ka banta ya lade ngim doni ya bay de kata Andrei kadega jing dawa jung ki pajba nong punun kam boarding ha kadega division
bakin le kata ka benta hendrei ka kani ka pau bau la nyobai nru wali pai ba ka West Kassel district daga bau umsim na le hadu benta ngi ojektif bati kana bau ne unong tore udang don ya kani kata na udang tore hi ki ju ki kam kumba ngila jer haneng kolong ke ba ngimla ban pediang ka jinglong jingman ngi don rakat saki satar haga ba ul ka e ba ulale haga te office ka ba penlong i pai ba bakin bitar ba bakin nom sultanat ya ke jingle ju ki don ru ki nong trai ki batrai ya ka dikatanan ki bom sema kwa ban penpau kerteng ban ngiru ya kata ngim semula ban penpau kerteng hendrei kim sultana de kata ho ni tu ya kata ba kim not bapli ya lagi jong ki officer ki ba kham he ban penpau ya kata ka jisu juki hendrei ki wot ki nam hagi babon ki benta haga bai de ba jing bom sultana lemba jing don jung di upar jala katanat badi pe ngikar na ka basai hangne bangilangnya ban up ngila thait ban sangap ya ke komplain jing ba bat hangni ngin bu menta daga por balada nakalya katana bdi pe kamla ban weng ya uni ubar jala hapo uni ubnai Oktober kamut ba nakalyang jongi kiseng harangkat ki ba ngin sim daga senjam bateng da bangi ngin sim nakalyang tanat bdi pe kahap iban sim ya ke kle la jia kanu kurun karam ngin kwa jing syal bakum kata hendra imat kene ketran boarding kala pen boring i bangin le umta ngila le te kalanti ka ba dai ngila bu da jing to ka ba yahab halo kata ka jikar patungi hendra imat kene ketran boarding kale bom senyo kale iben ngi kumta ngi bu ka daga ne deadline ba hapo new Oktober ba kane ketran kene pun khoi plan ni gini ki ber khai kade ben weng no mador ke uni ubar jala uba trei hagane ka tanat namar ka jing bom biang udiki ban weng no ya katu kali ka ba uai claim ka trading license claim ka de kata berkhoi bat ba kin transfer no shawai yo ni ubar jala lengkum ta kemun nakal yang jungi seng balang jongka district ngimla ban bakli i ruem mat kum shuban rap de jingkran persen ka H&M will start Wilstone so sham de nakaleng jongi gaseng kalong ba kibay trilang ikwa ba ngimpe kwa ban slam ya kanu ka issue ban shim decision ka tanap boarding shisin bangilai kandu de nada ki slam kamut ba kadon ka jing artin ne ka kadon ka jing kwa ai le kai ban ni iseng balang santli kiseng balang tamu wi umla ta kamut kata decision ke bab kli yani kiseng balang banyak kli te katana MCL ke ba nakaleng ni kiseng balang santli kiseng balang ne kandu da ka ba burom kolong ba ila ada jing tho ada ila da ya kata jing tho umla ban comply umla ban ai kanu do ka fresh inquiry ke pasai ada ban pasai ke inquiry joki kaban don kam pada dum tang ya APK pada dum ta kim pat la ban le wa inquiry di kalau mau tang ni beri usim kebu ya kita ki yang dual post triple post kalau ba tang we tang to sya kita ula ban in charge ya West Kassel kumpa ne unong trai warit waria uban kon control ya ke behe hanya po katrat MEPDCL ponong stoi aso kalau bangkla but kapan pau da kejing sekolah mo da kejing bob adatin ba nalor pangila burom kum kisat li kiseng malam hadu pangila ai da kejing to ba hadu ba manta kimla aban ai kanu pada answer dan ka reply complication comply kalau ba ya kami ke benar ban kladehi ke porengi ban sim ya kini mungkin senjam ki bakam personal wi skor ki jom ki nong ikma ani ki nong pay kita boarding po sila. But ladang sim ya kata kabut ba kalau bawa nusungay kalau ba nyim nang sinjing kli mo posten juga H&M ne. Pas sakoy kalau ba nilai kita mung bisang balang ya kini gibru kita in charge laipus sopus. Kita sorkar lane kita boarding lane kita tu. But kamlong ka ba ya hab banong ba way beri unsim atli lightly kikam la de tran education de tran police la de tran what hati tran administrative
kimla uwe bru habat ya buntri kipus makanya kalau nggak pensuki no ya ke jintri kam jong ki officer lah nih kinong pe perman kinong pe nantai kam yang pai ba kan pendeko no pensuki no kam yang pai ba